President Museveni yahebubwa chairman w'entebegi bwanyuma y'urukiko rw'abembezi b'amahanga ga East Africa urwahenderera izoba Arusha International Conference Center umuyanga lya Tanzania. Omurukiko rumwe Ambassador Stephen Patrick Mbundi wa United Republic of Tanzania yatoranwa nk'umuhandiki mukuru wa East African Community. Omubigambo byo President Museveni yasima bebembeza aba okumutekamo wesije kuba chairman w'entebe ya East African Community kandi yabasyaho endamusyo kuruga omu Banya-Uganda. President Museveni nagira ngo kwegitira hamwe kw'amahanga ga East Africa nubwo umusinge gwonka ogurayamba amahanga ga kutunguka. Museveni hona yagira ngo enkoreje neza no kuyamba amahanga ga okukanyisa obutare bw'ebintu byabo aruko cyo kureberaho cy'amahanga nka China, India hamwe na South Korea nuko kushaba eminyeto okurangiza hare bakaganyirwa omukwegitoku. Our TV West Ndabdu Karim Sengendo.